dajem reč doktoru Aleksandru Rakoviću. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine generale, što ste me pozvali da učestvujem na ovom okruglom stolu. Zahvaljujem i svima koji su uzeli učešća i onima koji su ovde danas u publici. Kolega Mirović i ja smo praktično prijavili istovetnu temu, pa ću ja malo preformulisati svoju. Ona će se delimično ticati ove prethodne, Srbija i Srbija u Crnoj Gori, ali takođe će malo pokušati da razmatra i da polemiše o tome zašto Srbija u Crnoj Gori nisu za sebe uspeli da izbore bolji status i zašto se zapravo nisu dovoljno ni angažovali da to učine. Jer se nisu angažovali da to da učine, a onda ćemo malo da diskutujemo o tom trouglu Srbija, Crna Gora, Srbija u Crnoj Gori ili Srbija, Srbija u Crnoj Gori, Crna Gora ili Srbija u Crnoj Gori, Srbija, Crna Gora, kako god, da taj trougl u bilo kom smeru prikažemo. Naravno, ovo o čemu govori kolega Mirović, čemu je govorio, to je tačno. Veliko je pitanje zbog čega se Srbija ponašala tako kao da je Crna Gora stari partner. I zbog čega je Crna Gora tako bila sigurna da može prema Srbiji da se ponaša kao stari partner. Nadam se da su ta vremena prošla, jer je vidim da je prošlo vreme kada se govorilo, makar kod nas u Srbiji, da su Srbija i Crna Gora u najboljim odnosima ikad, što je potpuno bilo besmisleno. Sada se više ne govori tako i sada se već govori o tome i u okviru naših državnih vlasti da je položaj Srba u Crnoj Gori loš i da mora da bude popravljen. Koliko će Republika Srbija tome doprineti, ostaje nam da uskoro vidimo, jer idu izbori u Crnoj Gori 2020. Ide takođe i popis 2021. Od toga da li ćemo mi Srbi imati članove popisnih komisija i kontrolore popisnih komisija zavisi od izbora 2020. Ukoliko loše prođemo na izborima 2020. u Crnoj Gori, mi nećemo imati kontrolore popisa i režim DPS-a će moći da radi šta god želi, šta god im padne na pamet. Zbog toga, naravno, treba vršiti pritisak na našu vlast u Beogradu da sa puno više samosvesti i hrabrosti se umeša u zaštitu srpskih prava u Crnoj Gori. Vidim poboljšanja, ne mogu da kažem pošto pratim situaciju, vidim poboljšanja odnosno na prethodne godine. Dakle, ta poboljšanja još uvek idu sporo, ali da sačekamo i da damo priliku našim vlastima da narednih 2-3 godine urade mnogo više, a što je trebalo da urade i ranije. Kada je reč o Srbima u Crnoj Gori i odnosu prema Srbiji, to je višeslojan problem, zbog toga što trenutno, na primer, kada je reč o našem poglavaru srpskom u Crnoj Gori, govorimo o Vladiki Amfilohiju, njegov odnos sa našim vlastima u Srbiji je izuzetno loš, on je na najnižem mogućem nivou i to nama kao narodu srpskom uopšte ne treba. Dakle, nama takve podele ne trebaju. Bilo je puno teških reči koji su uputili i mitropolija Crnogorsko-Primorska i srpske vlasti jedni prema drugima. Po meni i jedni i drugi potpuno neopravdano. Dakle, te razlike treba prevazilaziti i spustiti loptu, spustiti tenzije. Oko, naravno, kosovsko-metohijskog pitanja se radi. Ono što je zajedničko i za mitropolita Amfilohija i za predsednika Vučića je po meni previše blagonaklon odnos prema arhikonvertitu Milu Đukanoviću. Dakle, jedan i drugi imaju taj isti odnos prema njemu i s tim u vezi ni jednog ni drugog ne mogu da opravdam zbog toga. Ne mogu da opravdam. Da Milo Đukanović stalno treba da bude nekom stariji partner. Dakle, kada i jedan i drugi, i predsednik Vučić i mitropolit Amfilohije, budu imali dovoljno elana da se nose sa arhikonvertitom u Podgorici, Milom Đukanovićem, onda posle nek se jedan s drugim razračunavaju, ali u ovom momentu oni imaju jedan i drugi mnogo većeg suparnika nego što su jedan drugom. Tako da, to je jedan problem koji nam nije bio potreban, ali se dogodio, pa sad kad se dogodio morat ćemo naravno da ga ispeglamo. Druga stvar je odnos srpskih političkih stranaka, to je drugi sloj
Srpske političke stranke, naravno, nemaju drugi način osim da budu u srdačnim odnosima sa srpskim vlastima, dakle i treba da budu u srdačnim odnosima sa srpskim vlastima, kogod da je na vlasti u Srbiji. Dakle, sada je to Vučić, da li će to biti neko drugi posle onih izbora, ovih izbora i tako dalje, ali s obzirom na položaj Srba u Crnoj Gori, koji su izloženi segregacionizmu, oni primarnu zaštitu mogu da traže samo u Beogradu. Banja Luka, koja bi mogla da bude jedna od adresa, ima dovoljno svojih problema u okviru Bosne i Hercegovine, tako da, pritom i ako Banja Luka bude na bilo koji način aktivnije učestvovala u zaštiti prava Srba u Crnoj Gori, to će biti ako dobije zeleno svetlo i mig od Beograda. Treća je odnos srpskog naroda u Crnoj Gori prema Srbiji. Kako sad mi možemo da vidimo taj odnos? Evo recimo jedan simplifikovan način je ko od Srba navija za reprezentaciju Srbije, a ko od Srba navija za reprezentaciju Crne Gore u fudbalu, recimo, kad igraju fudbal. Evo ja kao recimo Srbin iz Srbije, bit ću sasvim otvoren, navijam za bilo koju reprezentaciju koja igra protiv Hrvatske i ove reprezentacije crnogorskih separatista. Isto i ja. Apsolutno, da. Znači za bilo koju. Albanija kad igra protiv Crne Gore, navijam za Albaniju. Bilo koja druga reprezentacija, zato što su ovi u Crnoj Gori izdajnici. Nas nisu Albanci izdali, su nam neprijatelji. Ovi su izdajnici. I zbog toga navijam apsolutno uvek protiv ove reprezentacije. Govorimo o Crnoj Gori kao simbolu njihove reprezentacije, kao simbolu te kvazi države i antidržave koje je u Podgorici. Dakle, s tim u vezi ima jedan broj, naravno, srpskih političkih stranaka u Crnoj Gori, čiji lideri otvoreno govore da navijaju za reprezentaciju Crne Gore. To nije, naravno, bezazlena stvar, zbog toga što je i naš narod u tim slučajevima prilično dezavuisan. Dakle, on ne zna gde treba da se kreće, u kom polju, na koji način treba da rešava sopstvene probleme. I sad dolazimo u tom, videli smo koliko sad ima tih komplikacija oko zaštite srpskog identiteta u Crnoj Gori u odnosima sa Srbijom i, na primjer, u odnosu prema Crnoj Gori, makar na ovom sportskom planu, ali jedno, čini mi se, vrlo važno pitanje, o kojem nisam često govorio u javnosti, ali nije bezazleno. Da li Srbi u Crnoj Gori smatraju sebi bližim Crnogorce ili Srbe iz Srbije? Naprimjer, evo. Dakle, prvo, ako govorimo o porodičnim vezama, nesumnjivo da su Srbima u Crnoj Gori bliži Crnogorci. Oni su iz istih porodica, imaju iste slave, veoma su bliski rođaci, očevi, deca, braća, sestre. Upravo ovaj odnos, taj suviše blizak odnos, onemogućava Srbe u Crnoj Gori i zapravo stavlja ih u jednu poziciju letargije da smatraju da ne znaju kako ili na koji način da rešavaju svoje ključne probleme, jer ne žele da se odvoje od svoje rođene braće, dece, već kako sad to ide kojim putevima. I to pacifikuje borbu Srba u Crnoj Gori, jer mislim da nema ni jedne srpske porodice koja nema konvertita u svom najbližem okruženju. Znate, kod mene u kraju su već dve porodice stigli iz Crne Gore, preselili su se, znači na Novom Beogradu, ja sam između Zemuna i Novog Beograda, to je taj potez, znači jedan ovako lep potez pored Dunava i to je već sada, došla je politička emigracija koja dolazi iz Crne Gore, nažalost, zbog toga što ljudi kažu da ne žele da im decu vaspitavaju kao konvertite od obdaništa pa do kasnije. Znači, ljudi su se preselili u Srbiju, jedna porodica iz Podgorice, jedna porodica iz Nikšića, jer žele da deca ostanu u srpskom identitetu i da ga zaštite. Naravno, ima i Srba u Crnoj Gori koji smatraju da je taj potez na neki način kukavički, jer oni nisu ostali tamo da se bore na ovom terenu kakav je u Crnoj Gori, ali treba razumeti naravno jedne i druge, to je stvar ličnog izbora, kako će se opredeliti da im u stvari zaštite interes i identitet svoje dece. Ja sa svojim prijateljima iz Crne Gore, kada razgovaram o tome, dakle, oni imaju praktično i moraju da imaju jednu kućnu obuku o tome kako će se odnositi prema lekcijama koji se uče na časovima u školama koje kontrolišu konvertiti u Crnoj Gori. Zbog toga što deca jezik svoj mahinalno
počinju da nazivaju crnogorskim. To je kao kad smo mi imali srpsko-hrvatski jezik, pa ga mi zovemo srpski, to se podrazumeva da je on srpski jezik. Deca počinju mahinalno da ga nazivaju crnogorskim, čak i ova srpska deca, jer sad tako je, prva reč im, prvi pojem im uđe prvo u uvo, pa onda roditelji naravno moraju sa njima da rade kod kuće. E sad, odnos prema Crnoj Gori kao državi. Srbi u Crnoj Gori imaju takođe dilemu da li Crnu Goru da smatruju svojom matičnom državom ili da je ne smatruju svojom matičnom državom. To je komplikovano pitanje, veoma, kao i sva pitanja. Videli smo da su sva pitanja komplikovana. Nijedno nije lako razrešivo. Ako govorimo o istorijskoj Crnoj Gori, ona je matična država srpskog naroda, to znamo, 100% matična država srpskog naroda. Međutim, ta Crna Gora više nema ni jedan kriterijum, element ili posebno istaknuti simbol državnosti koju imala Kraljevina Crna Gora. Dakle, Kraljevina Crna Gora je bila nacionalna država srpskog naroda, Đukanovićeva Crna Gora danas je država zasnovana na srbofobiji, gde su Crnogorci nova nacija, najdominantni identitet. Teritorija Crne Gore, Kraljevine, bila je sa zavetnom Metohijom, to se podrazumevalo da je ta zavetna ideja vrlo važna i da je Metohija u stvari identitet Crne Gore, odnosno Kosovo i Metohija. Današnja Crna Gora je bez Metohije, a vojska Crne Gore je okupator na Kosovo i Metohiji. Simboličnim brojem vojnika, ali deo okupacionih snaga. Dvojica, nebitno, ali su deo okupacionih snaga. Ideologija u Kraljevini Crnoj Gori bila je srpstvo, a ideologija danas je antisrpstvo, odnosno srbofobija ovog zvaničnog režima. Jezik je bio srpski u Kraljevini Crnoj Gori, danas je crnogorski službeni. U Kraljevini Crnoj Gori ćirilica je bilo pismo, sada je latinica pismo administracije u Đukanovićima i Crnoj Gori. Crkva je državna bila srpsko pravoslavlje u Crnoj Gori, Kraljevini, a danas se ide na dome da se srpska crkva istera iz Crne Gore. Zastava je bila srpska trobojka nekad, sada je crveno-žuta nalik vojnoj. Nalik crveno-žuta. Ova vojna je bila crveno-bela kombinacija, ovo je crveno-žuta. Sad, kako je taj orao dobio žutu boju, to niko ne zna. Grb je bio beli dvoglavi orao Nemanjića u Crnoj Gori, a ovo je žuti dvoglavi orao, to je taj sa te zastave. Himne su bile ubojene u Crnoj Gori i onamo namo, dakle Crna Gora je imala dve himne, a sada je ovo svjetla majska zora sa dve strofe koje su objavljene u Zagrebu 44. Pardon, ne u Zagrebu 44. nego u Zagrebu i Splitu poznih 30. godina, njih je objavio Savić Marković Tedimlija u dve svoje knjige. To su Drljevićev tekst koji je Savić Marković Tedimlija objavio u dve knjige, 37. godine, tako je. Jedna je Osnovi crnogorskog nacionalizma objavljena u Zagrebu, a druga je Crvena Hrvatska objavljena u Splitu. To je ista knjiga, ima minorne razlike. Dakle, današnja himna Crne Gore ima crpi svoj identitet iz knjige Crvena Hrvatska, što jeste današnja politika Crne Gore. Novac je bio perper u Kraljevini Crnoj Gori, koji je u stvari bio kao takav da bi oslikavao Dušanovo carstvo i novac u upotrebi u to vreme. Danas, naravno, nije bilo ni pomena o ponovnom uvođenju perpera, nego je euro, kako oni kažu, ne kažu euro kao što mi kažemo, nego kažu euro, uveden kao njihova crnogorska valuta. Sad, dakle, ako pogledamo karakter te dve države, Kraljevine Crne Gore i današnje Crne Gore, dakle, to je potpuno različita država. Današnja Crna Gora nema nikakvo pravo da sebe smatra naslednikom Kraljevine Crne Gore. Nikakvo pravo. Zbog toga što ona ništa nije obnovila iz onog vremena Kraljevine Crne Gore, 2006. nego je sve razrušila. S tim u vezi, ako govorimo o identitetskim pitanjima, gotovo da bismo mogli da kažemo da u ovakvoj situaciji mnogo više prava da polaže na istorijsku baštinu Crne Gore i identitet Crne Gore nekada ima današnja Republika Srbija nego što to ima odnosno nekadašnja Republika Crna Gora koja se sada zove samo Crna Gora. To je još jedna situacija koja uvodi zbunjivanje u srpsku javnost u Crnoj Gori. Ovu državu kakva jeste danas, koja se samo isto zove kao ona nekada, a nema nikakav kontinuitet sa njom, to su dve različite države koje se isto zovu, srpski narod u Crnoj Gori ne može smatrati matičnom državom, niti od nje može tražiti bilo šta, niti od nje može dobiti bilo šta. Da li zaista neko može da pomisli da će Milo Đukanović Srbima dati bilo šta? Ništa. Neće im dati ništa. Đukanović je konvertit. Na njegovom srbovanju sigurno mu pozavideli mnogi početkom 90. godina.
ali on je prošao metamorfozu kao Ante Starčević i Sekula Drljević. Kod njega je u podsvesti, a verovatno je ucenjeno, je to da on mora da uništi sav prethodni identitet koji je sam imao i pritom da uništi sve one koji ga podsjećaju na to ko je nekad bio. A to su recimo otac Jovan Plamenac i kolega Kiković i svi ostali Srbi u Crnoj Gori koji njega podsjećaju na to ko je on sam nekad bio. Adresa za Srba u Crnoj Gori s tim u vezi je Srbija, makar jedni smatrali Srbiju svojom matičnom državom, makar neki smatrali Crnu Goru svojom matičnom državom, a makar smatrali i jednu i drugu svojom matičnom državom, ali i sami Srbi u Crnoj Gori konačno moraju da iskažu svoje zahteve. Šta oni žele u stvari od Srbije i šta oni žele od Crne Gore. Nije dovoljno doći u Beograd i samo reći treba nam novac za to i to. Taj novac će Srbi u Crnoj Gori dobiti, uvek su ga dobili, i od Miloševića, i od Koštunice, i od Tadića, i od Vučića. Koji god da je bio na čelu naše zemlje, davao je novac Srbima u Crnoj Gori. To nije sporno. Ali, kakav je učinak na kraju, to je pitanje. Učinak je slab. Jer su konvertiti uspeli da dalje suzbijaju srpski identitet u Crnoj Gori i da, u stvari, ostave do sada opstane jedan jedini simbol identiteta Crne Gore, kako je nekad bio, to je Srpska pravoslavna crkva, koja je sledeća na udaru. Zato nam, naravno, ne treba uopšte sukob između Srpske crkve u Crnoj Gori i Republike Srbije. To je u ovom momentu potpuno nepotrebno za opstanak identiteta srpskog naroda. Dakle, Srbi u Crnoj Gori imaju, naravno, nekoliko dilema. Da li su oni konstruktivni narod u Crnoj Gori? To je isto kao kada bi Srbi u Hrvatskoj danas tražili da budu konstitutivni narod u Hrvatskoj. Ovi drugim to neću dati, sigurno. Đukanović se ponaša prema istom modelu kao što se prema Srbima ponašaju Hrvati. Dakle, potpuno isti. Đukanović je hrvatski đak, izvesno. On je dobro izučio njihove škole, kako one iz NDH, tako ove sada. Ja sam pre nekoliko meseci poslao Inforsu, koji je jedan simbol srpskog informisanja u Crnoj Gori, Pavelićeve govore o srpskoj crkvi i potrebi uvođenja Hrvatske pravoslavne crkve i Đukanovićeve, koji kao da je Đukanović ništa ne čita, izvinite, što on nikad u životu ništa nije pročitao, njemu serviraju samo na tacni i onda on ne zna da je on prekopirao Pavelićeve govore i Pavelićeve tekstove o tom pitanju. Pavelić je puno toga pročitao, on je bio doktor prava, je pritom obrazovan čovek, za razliku Đukanovića koji je primitivac. S druge strane, ako se prisetimo njegove čestitke 2018. u decembru Fakultetu za crnogorski jezik u Nikšiću, Đukanović je rekao da taj fakultet razvija i da treba razvijati crnogorski domovinski identitet. Ta formulacija se nikada nije pojavila, čak ni kod crnogorskih ustaša. Milo Đukanović je prvi koji je rekao da treba razvijati domovinski identitet, dakle to je neki identitet nalik hrvatskom, jer domovinski identitet je samo hrvatski, nijedan drugi identitet nije domovinski osim hrvatskog, tako da sve zablude oko toga da li će Srbi u Crnoj Gori nešto uspeti da dobije od režima u Crnoj Gori treba da padaju u vodu, neće dobiti status konstitutivnog naroda, Đukanović iće na to da dodeli status manjinskog naroda u nekom momentu, ako posle sledećeg popisa smanji broj Srba u Crnoj Gori na najmanju moguću meru, neka njihova procena će biti sada ispod 20% Srba u Crnoj Gori i ono što posebno mene brine, što sam od svojih drugova u Crnoj Gori koji se bave ozbiljnom politikom, čuo da je otprilike taj broj od 20% neki koji je taj. A ko kaže da je taj broj od 20%? Šta to znači? To znači da se prihvataju narativi crnogorske konvertite da će narod broj pasti. Ili kao kada sam rekao, na primjer, u novembru na onom skupu u Budvi, kada sam se preko video BIM-a objavio, ujedinit ćemo srpske zemlje i oslobodit ćemo Srpsko more. Ja sam samo ponovio ono što su govorili knjaz Danilo i kralj Nikola, a u obraćanju nije bilo mesta da ja govorim odakle sam to preuzeo. Nije mi bilo prijatno kada sam video da su me neki Srbi zbog toga napali, koji nisu znali da, naravno, čije su to reči bile. Crna Gora je venčana sa Srpskim morem, to je jedan ozbiljan čin, istorijski, jer su se mleci venčavali sa morem, a onda je knjaz Nikola po tom modelu, kada je oslobodio Bar, ušao u odelu, u svojoj nošnji, ušao u more, klekao, bacio burmu i rekao te, vjenčavam te Srpsko more sa slobodom Crne Gore. Znači, to su reči
crnogorskog knjaza u vreme kada je imao i on svoje fantazije da će biti novi car Dušan. Ono što takođe jeste vrlo važno, a to je da mi Srbi, iz Srbije i iz Crne Gore, iz Republike Srpske, ne treba jednim od drugima da govorimo loše javno, osim ukoliko baš nešto nije ekstremno važno, ekstremno užarena situacija, zbog toga što to našim neprijateljima jako odgovara. Sve ono što imamo da kažemo loše jedni drugima, imamo da kažemo u četiri oka ili na nekim zatvorenim forumima, a nacionalni konsenzus koji treba da postignemo je da ujedinimo srpske zemlje i naravno oslobođenje Srpskog mora će doći samo po sebi. Njime danas i onako gospodari NATO pakt. Dakle, to Srpsko more, da nema naše vojske, više nije slobodno, a ako neko ima dileme i dalje da će ovaj režim pustiti bilo koga na miru, Srpsku crkvu na miru, to su iluzije, konačni obračun se uskoro sprema, niko ne može da predvidi da li će biti za 2 meseca ili za 5 meseci, ali konačni obračun stiže, od nas zavisi da li ćemo biti dorasli da tom obračunu odgovorimo. Imamo protivnika koji je nemilosrdan, brutalan, ne može da sprovede genocid, etničko čišćenje ili je preslab, ali je prešao na fazu B, na kako je prešao Pavelić, Hrvatska pravoslavna crkva, i na fazu B, na koju je prešao Tuđman, a to je da se broj Srba u Crnoj Gori smanji na ispod 5% u nekoj perspektivi koja će biti 20, 30 ili 40 godina. Jedan njihov funkcioner je pokazao dokument jednom mom prijatelju, ja ovim ću završiti, u kome su Srbi u narednim decenijama u Crnoj Gori prema proračunima DPS-ovih stratega svedeni na marginalnu grupu i postoje dve većinske grupe u budućnosti. Jedna su ovi koji sebe smatruju Crnogorcima, a drugi su muslimani, kako god da se izjašnjavaju, Bošnjaci, i interakcija u stvaranju vlasti odvija se između te dve grupe, a Srba u Crnoj Gori praktično više i nema. To su dakle DPS-ovi proračuni. Sad mi naravno treba da se ponašamo u skladu s tim, da neprijatelj hoće da nas briše, kao što je brisao i Republiku Srpsku Krajinu. Hvala vam.